तो halo perlok mah welcome magani video chunga gani ka video sekian video chunga mah te perlok hagani video nga kwa ban thui phima komno ban chonya gani whatsapp link bun gini ki bum tip mah ban chon ban le depo description ban chonya gani whatsapp link hangna tengah hagani video nga ban ya thui phima kono ban le kono ban chon sapej pha te perlo kambo philip snyo tu ka first video chunga hagani first video chunga mah I tournament I freedom code te phi sa page bhai ni video chunga ya subscribe lang mo te sa page bha kumno ban lej mo page nda phila visit ini channel chunga la page ini go video chunga tenga thu am hang to ban join ye WhatsApp group khnang ba phin yo ban le kay ni ka tournament sa page bhai tu video ban kong chunga mo te nda phila kwa ban join ya ni ka WhatsApp group chunga am te phisa lej ba profile chunga kumne page ngan sa lej ba profile chunga kumne mo nda phila video chunga ban visit ini video chunga la page video chunga am te phisa lej ka view channel chunga nda phila poi hangna select pa page hagane ga link ro don am hagane ga chat whatsapp da fel kwa more phila kwa phila ban le hagane more ro khna ma phin yo hagane ga link hapdeng ga link hapdeng mon ni chat whatsapp.com na hangna te phila ban le jang to te page parlo da phila le jang to kan select by direct whatsapp kala join by direct ma join by direct kan to page nda phila le to ga join by direct ka whatsapp group changa phila ban text personal changa yang ama phila le yang to phila la ban text personal yang to page perlo kala le yang am ka join by direct ma hane nda phila le yang to link am ka join by direct to perlo komleshi bun ma tangkan he kwa punya thui phi bro te komleshi bun ya subscribe lang yang channel chunga so ya support lang yang amo khna bangan yo ban ai video shu ma post video shu ane to perlo komleshi bun ini kan dapat haka video